الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Büyük Allah'ı yaratmışı Allah Teala'ya çeksiz mahvolur olsun. Canımın sürdüğü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat selamlar olsun. Yana bugün günde Allah'ın parsı Cuma namazını kılınırken oturan cemaat varınızlar Allah'ın sana cennet eşlik olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli cemaat, inşallah bugünkü Cuma bayanımız şu muftiyattan Kırgızstan Müslümanlar Din Başkanımız tarafından bir hutbanın negizinde tarazı jönünde olmakçı inşallah. Aytu bizge жүктөлдү. Алем окуш сиздерге экен, бирок аман кылышты Алла Таала бардыктан талап кылат экен. Алла субханаху ва таала ушул күндө айтыла турган, азыр учурда айтыла турган амыр багышты иншалла жеткиликтүү болушуну, кемчиликсиз болушуну Алла Таалам өзү колдонот болсун. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytат: "Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Veylül lil mutaffifin ellezîne izâ iktalû alen-nâsi yestawfûn ve izâ kâlûhum ev vezanuhum yukhsirûn. Elâ yazunnu ulâike ennehum meb'ûsûn li yevmin azîm. Yevme yekûmun-nâsu li rabbil âlemîn." Sadakallâhu'l azîm. Hurmatli cemaat, Vel Mutaffifin suresi Uşul Mutaffifin suresi Madina'da düşkün hurmatli cemaat. Mufassirler, keyifli tafsirçiler bu surenin Mekke'de düşkün, bırak Medine'de okulgan degen rivayetler var. Bırak inşallah medeni sure oldu. Medine'de düşkün sure oldu. Anlamcılık alımlarımızın fikirinde. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul surenin düşüme sebepçi her bir ayet, her bir Kur'an'dan sure özünün özü düşmek bir sebepke, bir okuyağa negiz düşüyorken bu surenin Medine'de düşüşüne sebepçi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret kılıp gelgende ahli Medine'de yaşayan adamlar tarazıdan köp aldamçılıklar boladılar. Allah subhanahu wa ta'ala şu sureni düşürdü. Mutaffifin, veylül lil mutaffifin suresi düşkünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahli Medine'ye oku bergen günden başlap ahli Medine'de yaşayan adamlar tarazıdan aldığını toktatkan olmakta cemaat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uşul ayatı ukkanda Allah'ın hükmü kendip Medine ehli uşul nersege ukkan günden baştan amal kılgan olmakta cemaat. İnşallah siz menen biz dağın uşul nersege amal kılışımızda Allah subhanahu wa ta'ala talap kılat. Veylun degenimiz hurmatlı cemaat barımızlarga belgili öte manisi köp söz eken. Veyl degeni kargışta kalsın degen. Bu dünya ahirette kor bolsun degen. Bu dünyada ahirette baktısız bolsun degen söz eken hurmatlı cemaat. Veylun dep dozoktun içinde bir ürün, bir dozok var eken. Uşol dozokun adıdağın vayl eken hurmatlı cemaat. Keyir tafsirçilerimiz kim tarazıdan aldamçılık kılgan bolsa, uşol dozokun içindeki vayl degen dozokun içinde küysün degen maninin dağın kamtıp ketişe hurmatlı cemaat. Mutaffifin degeni hurmatlı durtuğan musulman, uşol tarazıda aldamçılık kılganlarga Allah'tan en katlı azap bolsun degen mani. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Mutaffifinler hurmatlı burtuğan musulman tarazıga tapkanda tarazının taşını cengil kılıp koyuyordu eken. 1 kilogram emez 900 gram kılıp koysa, 950 gram kılıp koysa, 999 gram kılıp koysa dağın aldağın hükümge kiredi eken hurmatlı cemaat. Özünüz tartıp bergende azırak kılıp tartıp, alemi özünüz
Kaluhum деген ölçөгөндө кайтып өзүңүз bir нерсе сатып алып атканда көбүрөөк чыкса азыраак кылып эсептесек, ушул аяттын өкүмүнө кирет экен урматтуу жамаат. Албетте, урматтуу турган мусулман бул жерде бирөөнүн хакыга өтүп кетиш экен. Бул аятта таразыга тартты деп айтылганы менен көпчүлүк учурларда көптөгөн алымдарыбыз ушул аятта бирине алдагандар кирет. Алма салганда яшыктын астына чиригенин кичинесин салып үстүнө жакшысын салсак дагы ошол сатып алуучу үстүндөгү алманы көрүп, ушундай алма экен деп сатып алса, ушул аяттын өкүмүнө кирет экен урматтуу бир тууган мусулман. Бул жерде картошка болсун, каптын астына чиригени салып, үстүнө жакшысын сала турган болсок, гилас сатканда астына чиригени, бетине жакшысын сала турган болсок, ошол вайлун лил мутаффифин деген аяттын өкүмүндө болот экен урматтуу бир тууган мусулман. Аллах субханаху ва таала Kur'an'da aytat: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve awful keyle izâ kiltum vazinu bil qisâsil mustaqim. Zâlike hayran ve ahsanu ta'vîla" dedi. Allah subhanahu wa taala siz menen bizde ошол сатып алган учурда, бир нерсе саткан учурда туура так тарта турган таразы менен тартып иш кылышка Аллах субханаху ва таала сиз менен бизди буйруп атат урматтуу жамаат. Ушул нерсе эң жакшы нерсе эгер билсе деп Аллах субханаху ва таала айтып атат. Демек урматтуу бир тууган мусулман, айрым учурларда биз ушул аятка негиз көп учурларда буюм сатканда, машина сатканда состояниясы идеальный деп кемчилигин айтпай, кемчилигин жашырып, эгер базарга кирип бир лавкада тизип койгон чырайлуу мөмө жемишти көрүп, ушуну алайын десеңиз, ошону салып жатып, аркасынан чиригини кошуп салып коюш дагы ушул аяттын өкүмүнө кирет урматтуу жамаат. Бири-бириңдин хаккын жебегиле, бирөөнүн хаккы бирөөгө өтпөсүн деген мааниде Аллах субханаху ва таала ушул нерсеге буйруп атат. Айрым учурларда урматтуу бир тууган мусулман, кошунаңыз ач болуп турат, кошунаңыз кыйналып турат, жегенге тамакка муктаж болуп турат. Бирок биз эл чакырып, журт чакырып, садака кылат экенбиз, эхсан кылат экенбиз урматтуу бир тууган мусулман. Ушул кылып жаткан эхсандардагы алдыбызда жетим жесирлер, кошуларыбыз ачкадан олтурса, ушул садакалардын дагы максаты ылайыксыз болот экен урматтуу жамаат. Allah subhanahu wa ta'ala uşul ayattın devamında ayet: "Ala yazunnu ulaika annahum mab'usuna li yawmin azim. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin." Uşul tarazıda aldap jatkanlar, ölçöp jatkanda aldap jatkanlar, alar bilişpeyt bile deyt. Kıyamet günü Allah'ın aldına kayra tirilip baruunu Allah oylaşmayıp bu dep Allah Teala Kur'an'da aytып атат урматтуу жамаат. Har bir neseni kılıp jatkanda onun eseri var eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem min ayna iktasatta ve ila ayna anfaqta. Har bir neseni tapkanda kaysı jaktan taptın, kay jaka jumşadın. Bunu barıga жооп берет экенбиz урматтуу жамаат. Ошол таразыда алдап жаткандар кыяматта Аллахтын алдына кайта тирилип барган учурда ушул нерсеге кантип жооп беребиз деп ойлонбой экен урматтуу жамаат. Ушул бирөөлөрдү алдап соода кылып, бирөөлөрдүн аманатына кыянат кылып, бирөөнүн акын жеп, maksat balachaka bagayın deb aramdan tapkan persentlerimizden ertege kançık jakşılık kütөбүз урматтуу жамаат. Ertege çakağınızdan alıp tursa